Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho cyangwa se uruvugiro kuri iyi tariki ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka 2025 tukaba twimeye studio twaje hangaha kuhakorera ikiganiro. Mumeze mute mwebwe? Iyo muri abari mu burasirazuba bwa Kongo, abari mu burengerazuba bwa Kongo, burengerazuba bw'u Rwanda, burasirazuba bw'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, bari muri Amerika, mu Bubiligi, mu Bufaransa, Suède, Denmark, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, aho muri mumeze muti? Central Africa, Mozambique, abariyo bari Cabo Delgado, abasirikare byo badukurikira, barimo Silive, mwese mukomere, abarimo Jamadari, umushoferi ukunda gutwara imodoka yigira mu mahanga. Mwese tubaha ikaze aho muri hose, abitwa ba Auguste, ba Eric, Mahirwe, Jean Marie, mumeze muti? Olivier, nawe ndakwakiriye. Gira ngo se nakwibagiwe cyane. Ahubwo ngiye nshakijwe no kuvuza ibice byose. Hari aho wibeshye. Ugomba kuvamo igice kimwe cy'uburasirazuba bwa Kongo. Nabuvuze Igice kimwe ariko ntago byongereyeho. Reka mvuge abari Minova. Mumeze neza? Ndetse ni n'inyuma yanjye hano. Aho ntago akiri muri Kongo. Oya. Jewe ni uko mbivuga. Wewe injyana mu byawe rwose Olivier. Ibintu ntukajye binjyana. Ngize yide ntaga cyayo. Ngwino ndabikora mushaka. Yes. Abari Minova mumeze neza, abari Bweramana ndetse na Chove mumeze neza. So twagiye mu kiganiro. Abari mu nkambi ya Minova. Minova nta nkambi hari. None se hateraniye abantu bose bahunze hirya ho. Bahunze nabo. Ubu tuvugana amakuru ariho nuko amato ari gutunda abantu, ubwo nabi bari kubasha kubona gutega. Gutunda abantu bose baza mu mujyi. Abandi ngo bagiye mu mazi bagwamo kubera guhunga kwirukanka. Aho abantu bagiye basuta amazi badafite n'amajira ari aba protectinga. So ni ibintu bavuga ko bibabaje cyane. Yababaje cyane nyine kuba nase bose barahunga nta bahasigara. Ko mbone mu Venturi hageze ikoresha inama abantu bakaboneka. Ntago mbizo Olivier. Nyine icyo nicyo ushaka kwibaza kuki bari guhunga ubundi. Ariko se FARDC kitara amabombo kibonye. Ikindi harimo imirwano kandi imirwano ya FARDC iragira resistance. Ni ibindi bintu. Kandi Minova ntago arashize kinini babonye imirwano ubu ngubu hashize kinini nta mirwano ihabera. Baheruka gakera kabisa. Yego. Tugiye kujya makuru atandukanye. Turaza kujya makuru turebe imirwano iri muri kino gice cya Minova, gice cya Bweramana, turebe Chove, Mubambiro, Kimoka. Turaza kandi no kujya mu gice cya Sud Kivu turebe uko bimeze. Turaza kujya mu bice bitandukanye aho tugiye kugenda tureba bimeze gute, ariko cyane turaza kwibaza ni gice tugiye guheraho mbere ko tujya mu update ariko abantu bagiye kure, kuko update zirahari nyinshi cyane. Turaje tuhaye ama operation uko yagenze, n'ibice FARDC ishobora kuba ifite n'ibyo mve turifite. Uyu munsi mve turwa akanya dukora ikiganiro ifite ibihe bice byiyongereye ku byari ifite nyuma ya Numbi, Rumbishi, nyuma ya Shanje, nyuma ya Bitonga, nyuma ya Buragiza, kuko Buragiza nabo bayifashe. Mve turwa n'ibihe bice bindi ifite, ibyo nibyo tugiye kugenda tura mu operation yabyo. Ariko hagati aho ngaho impunzi zikomeje kwiyongera. Nicyo nshaka kugira ngo ugarukeho. Zikomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Ubona nashimangira ko nakubwiye ko abantu bitonde periode twari turimo mu cyumweru gishize n'iyirahira rya Trump bazabonamo ibintu bidasanzwe. Ariko ntago turi hamwe. Kubera ko Trump ntago mbibona ko hari icyo byahinduraho. Ntacyo byahinduraho. Ntago nafashe nk'irahira rya Trump. Nafashe ko aho kano karambangamira katuma ntari bubashe gukora neza. Ndi no gushaka amakuru ko ndimo ndayakira. Kaza kumbangamira reka ngire gute ya risasi na Majyaruhi. Na Majyaruhi. Yego twagiye. Abantu bakomeje guhunga baza mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ukomeje kuba ubuhungiro. Mbese muri make bwo ni guturuka kuri pole ya Minova. Minova uza hehe? Uza mu mujyi wa Goma ihu village hose arye nihe Kituku. Yego. Ndashaka umbwire ko ibyo nakubajije hanyuma dukomeze n'ibindi. So impunzi zikomeje kwirunda mu mujyi wa Goma. Impunzi zavuye mu bice bitandukanye nabivuze. Olivier, kuri wowe ubona ko ibintu bizakuba bigenda bite? Ngo abantu imirwano ikomeje kuba. Abantu bagiye batsindwa. Aho ntuvuga impunzi ivuze impunzi biba uvuze ko ari nk'abaturage b'abasivili. Tubidetaye. N'abasivili barimo.
tudetaye Yego. nabonaga Minova mu gitondo kuri foreni abapolisi bahunze ibyo bice byose bahari, hari abasirikare, hari abazarendo, hari FDLR, hakanye n'abaturage lokali, noneho bose bari kwerekeza. Yego, ndagira ngo bicambuwe rero byose biri kumwe. Mu mujyi wa Goma rero ugiye kugenda kubamo icyo bita nihadacungirwa hafi ngo ikibazo gikemuke vuba, habamo icyo bita catastrophe humanitaire. Ubwo turi kuvuga abo ngabo nturi kubara ko na Sake Israel yose bose nawe muri to duce twaho na za mpunzi zo hirya zishobora kuguhungiramo indani mu mujyi centre. Bivuga ngo hari yarimo inkambi ya Mugunga, indi hariya ni ya Rushagara, ni hari inkambi zitandukanye hariya, abo bose bakaza centre ville bakitsindagiramo, barangiza ukongeraho abo bose baturutse iyo hirya barimwo FDLR n'iki byose ko nta yandi mahitamo, remo ba FDLR abo bazarendo bose nukuza hehe mu mujyi wa Goma. Ubwo turaza kubara none abari mu kibaya, eske bo bazabasha kuderoja M23 bayisubize rwugo na aba FDLR n'abantuza n'abazarendo. M23 ni batsinda bazipakira mu mujyi, uko bimeze ubwo umujyi uzaba ugiye upakiyemo abantu, cyangwa se hazabaho uburyo bwo kugota FDLR ziyankariza mu kiba bazihirikire mu Rwanda. Ariko nabyo sindabibona uko bizagenda, kuko FDLR ifite imbunda, iri no mu mirwano. Nkibaza FDLR nayo kubera iki mu gihe imirwano yakomeye, icyo ni kwibaza muri none, mu gihe imirwano isa nk'ikomeye, isa nkaho ikaze, ndetse ubona ko bigeze ku iherezo, iri kugera ku iherezo, cyane cyane iyo mvuga ku iherezo biba bigeze mu mujyi wa Goma. Imirwano yegera umujyi wa Goma, FDLR nayo yagize gute, yaje kwegera u Rwanda. Aha nibaza kuza kwegera u Rwanda nuko FDLR ishaka gutaha ku neza, nuko ishaka gutaha irwana, ni iki gituma muri rusange za kwegera hari ahantu? Wakwibazaho ibintu bimwe. Ikintu cya mbere bashobora kuba bageze kuri final bavuga ati kaba mbaya, ubwo abantu badutsinsuye mu birindire hose tukaba turimo duhuzagurika, aho ngo tugiye kugwa hirya, reka tuze hano tuziyahura iwacu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bashobora kuba barahaje niba babona bikomeye bamanikamo ko bataye mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi bashobora kuba baraguye mu mutego, kuko nkuko wibaje nanjye nibaza ikindi, FDLR bagiye barwaniye ruguru bagera mu mujyi wa Goma, na Minova hari hasigaye akanya ko guhunga, ano harinze hifunga bakicaye bategereje iki? Bashaka uko ubona ko abagabo bashaka ko barasuzuguyemo M23, uko ubona ko mu mirwano yose yabaye, mu ntambara zose bari kurwana zose, kimwe n'abarundi basuzuguyemo M23 ifata nk'akantu koroshye, akantu kari simple, ndetse n'ikintu kintangaza abagabo ukuntu bishyize mu kintu cy'umugozi, baje bose bavuga bati FDLR ivuga ko ari RDF iri kurwanayo. Uburundi bwaje muri ino ntambara nabwo bwaje buvuga buti tuje kurwana n'abanyarwanda. Iriya ndege yabo ni ya gisirikare ku indege, iyo ni igisirikare. Iracyazana, iyi niyo bita Antonov, iracyazana ibintu mu mujyi wa Goma, kandi ni ya gisirikare ntabwo itwaye abagenzi, itwaye ibikoresho. Iracyazana abantu, yapakira ibingana bite, iracyazana ibintu mu mujyi wa Goma, kuko abatipe ntabwo bafite n'ibyo tuvuga. Olivier, uzi urebye ibintu byabaye uyu munsi, none se aribwo wumvishemo Sadeke? None Sadeke ni kurwana, iradeploying ibikize, kuko urebye ibiryo, urebye imirwano y'uyu munsi yatumye mbe turi satira ikibaya cya Mubambiro, ku buryo yakikiye. Ndabizi ko ariko bimeze, imboni yacu niko yambwiye. Rero nkibaza aba bantu bafite n'ubwo ko imvete ushaka kuza gutya ikahita binjira nijoro ikabasanga ku kigo cy'indege. Oya, abangaba kibazo, abangaba ketse bayirwanyije ku isi ya MONUSCO. Oya, aba nabo nta kibazo. Okay, twagiye. FDLR iraje ize gute ikaniye hariye, ibi bintu bimeze bite? Ni ifite confidence yuko izahita yinjira mu Rwanda. Tanto nawe ibyo nabikubwiyemo. Ikindi cya kabiri, bishoboka kuba barahaje nko hafi yo mu rugo kugira ngo ari uburyo bazahita bitahira, sibyo? Ikindi cya gatatu, bashobora kuba baragushijwe mu mutego. Yego, harakora wongeye ngo bajye basuzugura M23 barayisuzuguye kuri kote politique, apana kuri kote ya gisirikare. Kote politique bari bazi yuko
hari uburyo Kabila ajyaga yinetraliza. yego Kabila kuvuga ngo murashaka ibiki ni ibi n'ibi n'ibi nta kibazo, imishyikirano bakahita baza nuko za RCD zagiye CNDP iragenda mugagane murashaka iki, ibyo nta kibazo nubwo atazabyubahiriza ariko mukamwashyize intwaro hasi mwinjiye muri guverinoma. so icyo mvuga cyo ariko Tshisekedi yanze kuganira bari kubitekerezaho, niba bataravuze barabizi ko 90% ntabwo ingabo za FARDC zabasha kurwana n'umuntu uvuga ikinyarwanda ngo zamutsinde. Byonyine mu mateka yabo barabizi ko niyo bumvishije niyo twahanyura njye nawe bakavuga ngo twumvisha abantu bavuga ikinyarwanda ntabwo baza kutwataka, no mutamura basigaye ko ngo muvuga ikinyarwanda manake ururimi rw'ikinyarwanda abasirikare bararutinya nkuko nabo bakangata mwiringara bazi ko n'uri umuntu uvuga ikinyarwanda ari umuntu ukaze ibintu byo kurwana yiyahura. bazi ko ari abarwanyi niyo mpamvu bagiye bazana FDLR mugende mwatake mujye imbere, ni abanyarwanda bene wanyu mweze mu bihugu ibinyarwanda FDL nayo ikemera ikagenda ni mwebwe mubiziranyeho. Buriya n'impamvu FDL bagiye bashyira imbere kuko bagabazi ngo amayeri yo kurwana bayaziranyeho na M23 ariko uko nguko byagiye bigenda tuvuga bya musozi wa Buragiza icyo maze nuko abantu batahita bahareba ubone no ndege yari igiye kugwa kuri airport ariko igiye gukatira hejuru hariya usije gutya se ariko ntago ihita igwingi kwemeza irone ikirere yafashe titandukanye cyane si yindi se iyi ni yindi igiye gukatira handi ukikwereka nyine wamuzona kuri gutumbagira igiye gukatira hirya iriya yongere igaruka ize nuko ikirere cye imvura ihise mu kanya ntago bapfa guitubona Minova twakabaye tuhabona yego nako buriya bwato ubona buri mu gice cya Minova niho buri kuturuka nsanga ari nk'ubucyo impunzi ko nk'ujyanye impunzi mu mujyi wa Goma cyangwa se muri Sidi Gipso ngaye mu gukorera. So ibigaragara muri iyi mirwano ubona ko gusa harimo urujijo Olivier. Wibaza nyine ukuntu abantu bashobora kuza nyine urujijo ruza kuri FDLR abandi bindi byo ya Kongo nta kibazo ariko FDLR n'umuntu yibaza ni ikihe kintu cyayimaze ubwoba ikaza hafi y'u Rwanda renze nkwereke buriya uzi ko FDLR ahantu iri hare mu kibaya irwana na M23 n'ingabo z'u Rwanda ziri inyuma yabo zibareba. Yego none se ntago kubaha imipaka ku Rwanda igomba kuba imipaka ya Kongo ntago bagira ntago babarasa none se FDLR ntiyabashotorayo nzi nisanzwe bikora bayirebera ngo nuko iri ku butaka bwa Kongo bakayihorera. so ngaye nguko rero ubwo mbese muri make ko nabiri kugenda byegera imbere hari igihe ushobora gutekereza ati Goma hazamirwana ikomeye ukazasanga n'ibintu byoroheje Chirimwami arahamagaye ati muze mwinje ntago turi burwane. Ahamagara nde? Ahamagara Makenga. Ntago ibyo bishoboka. Ibyo ntago bishoboka Olivier. Chirimwami afite dosiye yo gutanga za Bunagana. Yayitanze mu ntoki nayitanze yirukanka. Nyine ko bavuga ko yagiye agambana. Rwose nta ntukajye mu mujyi wabaza ujyo wazarinda bivuga ndetse nazo bavuga ngo umve ko Chirimwami ntago yakora kuvuga ngo agiye gutanga Goma gutyo ngo muze muyifate ni kadosa agiye kuba ubu se niba ari ibyo ngibyo ni ibihugu byagiye bitangwa gutyo ku buryo bitangwa na Chirimwami. Chirimwami se n'ushinzwe operation oye none se abashinzwe operation s'ubwo hari ijambo baba bagifite no se sikabwe se ushinzwe operation mu mujyi wa Nord Kivu babyumvikana bamwe tebe bahamagaye no uziranye sikabwe no wabikora uko yaba afite uburyo yayobya mu operation ashobora ati basirikare mugende mujya rero iyo hajemo crise nkingi yo gukubitwa umugenda commande irahagarara uruzi ko commande igihagarara gisirikare aya ubu irahagarara nyine ko buri wese abarikiza ariko no kumbwira ngo Chirimwami yatanga mu mujyi none ngurugero gusa abantu bapfuye bangana gute barabutanze cyane abasirikare niba mara kwirunda mu mujyi wa Goma chaîne de commande mizabigikora umuyobozi ahubwo se vuga ngo abantu bari mu mujyi wa Goma ubundi uko bangana abari kuva Minova bahungira mu nza mu mujyi wa Goma Goma irabakire kandi harimo abasirikare mo wazandi harimo barundi harimo n'iki FDL abarundi bagiye kuza guhungira Igisenyi kandi abo bose inzara y'ubuhungiri yari yose guhunga none mu gihe musumbirijwe cyane ni Igisenyi niho bashobora kuza. Yego kandi twa tumaze iminsi tubona sa nta nutwe twicanye nawe tukanokongoma nawe bari kuza gufata ibyumba kuri hotel ukuntu gutya ati muri no minsi amaze iminsi bisirisimbya hano cyane muyire gutegura hano babona bikomeye bakaza bakaba biturije bagazasubira byarangiye gusa biracyagoye cyane kabisa kuko wibaza ukuntu
ibintu bizagenda ukurikije ukareba uko abantu bari mu mujyi wa Goma uko bangana, impunzi zavuye muri Ruco, zavuye Bunagana, Masisi, Walikale zose ziri hano, ibyo byose biri kubaza si ibintu bizagenda gute, M23 izayivamo gute, FARDC izayivamo no gute. kwe M23 uri kugenda ituruka mu majyepfo, nuko hari abandi biri gusunikira mu mujyi wa Goma. Uko bose bari kugenda ibasunikira mu mujyi, niko umujyi ugiye guhinduka danje. Okay, so reka turebe wenda uko bihagaze handi. Turebe uyu munsi mu gitondo habyukiye imirwano yiriwe Shove ahitwa Bwambogo na Katanga mu kibaya cyegereye Sake ugaruka Goma. Niho imirwano yiriwe. FARDC ngo muri determination zayo ngo ayo amakuru ba determination ngo z'ubugoryi ngo batewe saa 9 za mu gitondo basinziriye na Kariso yose ya Wazalendo. Hanyuma ngo habaye kurasana bukomeye bigeza aho FARDC ubuhungiro babonye bose ngo bagenzura. Nuvuga ngo turi abateye batunguye mu masaa 9 bose basinziriye, nyine urumva urabyumva. Urumva rero icyaje kuba imirwano ngo yaje guhindura isura isaa 4 z'amanywa, habaye ho gusubira inyuma ku ruhande rwa FARDC kuko M23 yateye ibisasu bigera kuri 45. Ni byinshi, imvura ibisasu 45, amabomba ariko amabombe nyine ngo byose kandi byangirije binatsemba aba FARDC bahashiriye. Yego abantu babonye amashusho yahuza zira ku mbuga nkoranyambaga aho abantu barimo barira ku gisasu bateye Kasengese, barimo barira muguwe, bariraga mu kirubo, bababaye nyine tu. Bajya bihangana, intambara zasiga abantu benshi bagize impfubyi, abandi bagize amakajorite, niko bimeze. Hanyuma akavuga ko FARDC bakubiswe bikomeye kuko ngo M23 yateye igisasu kinini cyavuye muri Kimoka kigwa Rushagara, nicyo cyakiri hafi y'inkambi. Ngo FARDC bapfiriye harimo na majoro wari urimo akurikirana imirwano. Niwe wabarije cyane, yararyanye ngo bavuga ataragiye, basirikana nago arimo barije. Bavuga ngo mu mirwano y'uyu munsi majoro uyaragiye, senior officers. Bavuga kandi ko imirwano yakaze cyane muri Sake, mu bambiro ngo yateje akaga gakomeye cyane kuri FARDC. Sadek ngo yazamutse Kasengese, urumva yaje nayo akubwira ko nibura bakubwira ko nibura muri no mirwano y'uyu munsi M23 ishobora kubagize gute ya advance ikajya imbere, ikajya mu kibaya cyitwa Bwambogo, yigiye imbere mu kibaya cya Bwambogo. Bakubwira ko ishobora kuba ariho yagiye. Ikindi bakubwira ko kino kibaya ugere navuga mena cyumva cya Bwambogo, bavuga ko ngo ubuvuye Sake uzagoma ugakurikira umuhanda wose. Hanyuma bakakubwira ko muri no mirwano abamaze kwaruga bashobora kuba baguyemo mirwano, ndavuga imirwano tujye kujya tuvuga buri parti yose mu operation yagihaba. Abamaze kwagwa nabagera kuri 83 ba FARDC ndetse na Wazalendo bahaguye. Bavuga ko inkomere zirenga 50 zageze Goma. South Africa niyo yagize gute, niyo yaze gutwara imirambo. Sadek, urumva ko Sadek iyo kiri gukora niki gikuza kubafasha imirambo, gukora akazi ka Croix Rouge. So bavuga ko misasuro byose M23 yateye ngo kuri FARDC imibare ngo imaze yuri hano hafi, ngo ndavuga hafi ntago tuvuga hari na iyo 83 nibo bamaze kugaragara bapfuye. Hanyuma rero umuntu akabateganya ko imibare iza kwiza gute kwiyongera. Urabyumva tero Olivier, imirwano iri kubera he hafi n'umujyi wa Goma, ibirometero nka 27. Impunzi zigiye kumeza kuza, nacyo twahereyeho. No ngo hari yagiye kuza izindi mpunzi. Hari aho ngaho imirwano ibere, hari n'izindi nkambi zihasanzwe. Yego, nazo zirimo nazo zigiye kuza. Rero ngo wumve hari abantu urazisanga barakoze urugendo rw'ibirometero nk'urwanyabyumba. Abanyabyumba bavuye ibyumba kazi Kigali zikabasangayo mu mashyamba yo muri Kongo, Kisangani, Tingitingi, Central Africa, banyuze na za Cameroon. Numva n'abandi rero urumva ahantu baturutse za Rucuru wenda binyabya Masisi babasangayo, baza hano muri Goma, bagiye na Goma agiye kongera bisange baje i Rubavu. Cyangwa se hari naho ushobora kuba baramanutse bakayamanuka bakarenga Masisi bakagenda bakazamuka muri Sud Kivu, M23 ikabatangira hejuru ikongera ikabazamukana. Ariko nk'Abazalendo bagenzi ibirometero bingana gutemeki ibirometero Abazalendo bagenzi Abazalendo ariko nibo babyiteye. Mayimayi zavuye muri Rucuru zerekeza Rubero. Kwanza zabanje Rucuru zikata igice cyerekera Rubero zijya he, zijya za Nyanza, zagarukiye Kanyabayonga, zagiye za Nyanza nayo za Mweso hose baramanuka
babanje gukubitirwa kwanza Kicanga, bakubitirwa mu Bwiza, bamwe baza mu mujyi wa Goma, abandi barazenguruka baca hirya za Walikale no mu gice cy'Amasisi kuko metero itarahagera, abandi baza gukomeza bajya mu ntuza muri mu hepfo za Tongo, naho barakubita buri metero yakoze mu operation ikomeye, baragenda bajya he, bajya za Rucuro, ubwo ni muri Nyanzare, za Rwindi, za Kanyabayonga, barahakubitirwa, baje kunyura Walikale barazamuka baza mu mujyi wa Goma. Uvanga abagabo baragowe ariko nibo babyiteye, nta kugorwa kuko iyo wabyiteye ntabwo ubugowe, barakubititse kabisa. Barakubititse bazi ingendo kuzamuka Granor ukavayo ukamanuka Turiri Masisi ukajya muri Sud Kivu kongera bakuzamura bagora muri Goma. Ahubwo bazahagera hano ibaze izo ngendo M23 yabirukanyije hapfuye mu bangaye, ko tubari nko mu Bazarendo bari hamwe ari nk'igihumbi, so ngo ushobora gusanga semo nka 200 nabo ntari n'abataki bafite, hariho ibyama by'Abazarendo byasenyutse cyangwa amabata gasibye nuko n'abarundi niko bimeze, hariho batayo zasenyutse, batayo nka batayo zari muremure, zari Mushaki, mbe turi harwanira cya gihe hari abarundi batayo yabisenyuka. Kwanza reba none nka batayo yaguye mejo bundi muri Ngungu, hari amabata atazasubira mu Burundi yo muri Tafoka. Buri nk'ubwiza nta batayo ishobora kuba yaragendeye yose se, mu Bwiza habwa abantu benshi cyane, muremure noneho muremure mito yateye defense yose yararika, nabwo yohereje abakomando ukubona nega ibintu muri same operation zenda kuba zimwe. Urebye muri nuza muri byabaye mu ntuza muri Ngungu, byabaye muremure, biza no kuba byabaye muremure, biza kuba Pinga, aho biza kuba Mpeti, biba Kalembe, biba Mambasa muri Arimbongo. Cyakiri nisengo ni Kadoa Mpwazone kumwe mu Ventura agiye ibasigira ibice. Yego. Nubango ni ibintu izi operation zose zitwara abantu benshi. Nejo mu bice bya Robert yakoze operation nk'iyo ngiyo. Ishuka FRDC kuko FRDC zayirundamo. Hanyuma ibyabaye tujye muri teritwari gato ubwo tubone kugaruka. Teritwari ya Karehe bavuga ko iriwemo imirwano ikaze muri teritwari ya Karehe muri village Kashenda, kandi Kashenda ingi yafashwe mu gitondo kare. Karehebwe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bakabwira rero ko nanone muri Bweramana kuyatubwira abantu ko hari imirwano Nyandege kari gukiza kugwa, agiye kuzenguruka handi nakubwiye. Ibyo bikwereka ko imitwe y'umunsi mike irabivuga ati nta ndege nimwe yemerewe kujya gute, yemerewe kugwa hano ku kibuga cy'indege, nyuma yo kugira umusozi wa Buragiza igakontorora Minova, igakontorora n'indimi za kugwa kuri aeroport yabo. Indi yagiye kugira uzi ko ariyo yazengurutse se bayibujije cyangwa GPS yayiyobeje. Uko byagenze urabona uko yari imeze. Konye mbona muri Kongo barekarama ngo hari ama GPS ngo ajya aziyobya. Asanga ariko byari imeze. Ibyo byose ariko iyi ngiyi nta imodoka indege itwara abagenzi bari nini, iyi ni ntoya. Iyi ni nini Olivier, indege ni na ya Kongo ahubwo. Si indi ya Kongo. Oyigwa hano siriya. Hari indege nyamana ko zanditseho ntuzaza. CAA. CAA burya zirutwa na Ritiko. Okay. Hari umushuti wanjye yigiyemo umuntu uza waba otese aramubwira ati uva aho ngaho ngo wicare hano. Arangije aramubaza ngo nukubera iki se, ngo nabonye uri mwene wacu uvuga igiswahili uri muri Nord Kivu, igirayo wicare hariya, ti uriya muryango ujya wikingura. Tura muryango ujya wikingura. Ati kandi iyo wikinguye uragenda. Nubwo se indege zigwa muri Kongo hari ahandi ikindi gihugu umva zigwamo. Ni hatari ko ariko no ubugenzuzi ni cyo cy'ubugenzuzi muri ibyo ngo Kongo nyine igihugu cyaramunzwe meki cyaramunzwe wumvisha umuntu papa yatagatifuje akutaraba umuntu uza umutagatifu harya umubabita gute bariye abahire oya sinzi ukuntu abita uno mutagatifu yitwa mutagatifu ikintu yakoraga ngo kuri douane ngo bazana amakamyo apakiye ibintuza produits z'ibiribwa
ubwo harimo amantu za mayoneze, ibikopo bya sadire n'iki byose bifunze ko byarengeje igihe, aranga baramwica kugira ngo bize kwambuka, kandi byarinjiye biraribwa. Nakuvuga ko cyagiye muri covid nimbayo nigeze kurwara gripe, njya kuri farumasi, ko farumasi ziba zimeze nka mobile money hariya, farumasi comptoir pharmaceutique, ndagura mperezo umuti wa gripe, ndebye nsanga hashize ukwezi waratakaje igihe. ndabona Kongo yana ni ikibazo gikomeye cyane. Igihugu cyaragiye ngo nta guverinoma nta authority ihari, dose nimba perezida wenyine adashobora kuyitanga niyo mabwiriza ngo ashyirwe mu bikorwa, mbese muri make wese avana ikimanyu kiwe, niyo usanga yes. Reka dukomeze turebe operasiyo zirakomeje. Bweramana abantu biyumva biriho ndagumya ndabaho umunsi operation dufite amakuru adasa ngo ribi bombe zo nazumvishe nanjye cyane ko zo numvishe neza muri amakuru menshi cyane rwose. Operation ndabona zigumya kuba nyinshi cyane. Numugiye kure ya Bwiza, kora subscribe, kore comment na like and share, kandi kubona ifuza gutera inkunga Bwiza TV yawe ikora rwose. Dushimira rwose abantu bakomeje kudutekereza, bakomeje kurara bavuga ati nzakora ibi, ababikoze rwose mwubahe muri abantu b'abagabo. Hari nabiyanditse muri groupe rwose, mukomeze mwiyandike kugira ngo Bwiza ibone transport, ibone amazi, ibone ibyo byose nange murabizi. Olivier, operation ya Bweramana mazimisi bavuga ko M23 mbetse nabikubwiye mu kiganiro tukorana irimo irasaka, icyo bita gusaka harya nugukukumba, sinzi uko mugeze wombwe ngo ni condon and search, ni condon and search. Yego wewe ngo tuvuze no guhumba no ngo igice ifashe iri guhakikisha yuko nta mwanzi bari bahanganye usigaramo n'umwe. Muri Bweramana rero ikuntu byagenze, M23 ngo yiriwe iri gusaka, yongeye kwinjira mu misozi ya Bweramana iri gushakamo za Wazalendo, ihita yakura amatekwa 60 za Wazalendo ngo zafashwe amwe mu mabombe, kandi ngo FARDC yiri gutera niyo yarari kwerekezayo, yerekezagaho M23 irimo ikora ako kazi ko gushakisha za Wazalendo. Ndavuga ngo nta kintu ishaka nanyo bisigara inyuma, byawe n'ujya kumukuma ngo muri Giseguro ngo bateye imirwaniko, noneho byaducangaga ngo imirwaniko ikomeye cyane kuri ruhande rwa leta ngo yabereye ahantu hafashwe 2022 mwa ukumva birakugucanze. Yego, hanyuma rero uko byagenze bavuga ko ariko hari ahantu M23 hafite neza ku buryo ngo ubuhungire FARDC na Wazalendo ngo birirwanye ni ku kiyaga gusa, wambuka Buzi na Kitembo ugaruka Goma. Naho honyine bafite ntuza, harimo n'abakonera bibaruhamye bahunga mu bwato. Sindamenya ko apere ko ndimo ndabaza imboni yanjye. Wumvishe kuntu ibintu bimeze, ibintu byadogereye bro. Nubwo tuvuga amakuru ariko hari abantu bamwe imiryango yabo irimo irarira, ariko bamwe nibo babyite Olivier. Nk'umuntu ujya muri Wazalendo ubundi kabubwira Olivier ikintu cyambere kigiye guhenda ninda nibaza abantu bemerewe gufata ku ngufu, kwica no kwambura. Hari ikindi se kurwana saba ngo hari ubuntuza bafite experience yo kurwana. Ikintu gihari cyambere ikintu kigiye kuzahimukira Burundi Olivier no gukorana na FDL no gukorana na Wazalendo, nacyo kintu kigiye gutera umwako FARDC. Reka n'interamwe barabatipe, ikintu cyaraje guverinoma y'abatabazi n'izo leta z'u Rwanda, ira leta y'u Rwanda bayita gute hari ngo y'abatabazi n'indi yose kwishikiriza interahamwe byarabarangije no kwa Mobutu. Yego, umuntu wese wishikiriza interahamwe zifite ideology mbi cyane yo Kabila wa Desire Kabila wabavanye Brazzaville, bahise babigira gute abimugaruka. Ni hatari kabisa, ni hatari. So Bweramana rero abakoloneli babiri bapfuye, abakoloneli cyane abamajoro, n'abakoloneli babiri. Koloneli agwa mu mazi, bagiye mu bwato buraruhama. Ngo buriya rero iyo abantu bari kurwa urebye nko muri Vietnam ukuntu bahungaga n'uwo ngo bose biherekera mu bwato, nta gupima ibiro niki ukuntu rero bimeze ngo kandi wambaye iriya myenda gisirikare zira nkweto meke muri z'ubwenge wabishwanyaguza ukajya nambaye ibirenge biraremera. Abasirikare bagenda mu bwato bambaye ibikoresho byose, bisaba ko igihe uguye mu mazi ugomba guhita ubikuramo. Naho ngo ko wambaye zira nkweto ukarohama, noneho bari benshi bambaye bote n'imbi rero
zijyamo amazi. Jama no saba komando ba marine ntibakipokoshi ntibagenda mu mazi. Oya. Fashe ntabwo amazi. Izo mane zazifasha. Ni nk'isogisi. Amazi atacye. Ni nk'isogisi kandi nto zikoze mu wenda mbaze nka u Rwanda ibyo mbona babambaye by'abasumare ni ibintu bikoze bimeze nk'amashashi, ni nk'amashashi ntabwo amazi ajyamo. Ngo amazi afite uburyo ahita agenda. Okay, rero muri Bweramana ngo hariya imbetura nyine hafite cyane kuvuga ko imirwano ya Bweramana bitonga hariya ngo yari operation y'ubuhuha. Ngo yuhuha. Iho guhuhura. Yari operation y'ubuhuhura. Wazarendo bose babuze icyerekezo ikiyaga cya Kivu. Niyo nzira yonyine Wazarendo na FARDC babonye. Shabaga bafite ibibazo ndakora. Nta kumanuka nta kuzamuka. Ni mu kiyaga. Ni ku kiyaga. Uragenda mu bwato kandi nabwo ntubize kugera Goma. Noneho cyangwa yamanika. Siko bishoboka se. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Bakakubwira ko rero imirwano nanone ikaze yahereye mu gitondo mu misozi ya Karungu, Murambi, Kashenda na Minova. Bavuga ko ngo imbetura yaciye muri direction zose ziza Minova. Ubwato bwa mbere ngo bwahungishije abafaridese barimo abakoloneli babiri bazaga Goma bwahise burohama. Kavuga ko n'ubu imirwano ubu turi mu kiganiro imirwano irimo. Ariko nkurikije amakuru yaraye nuko Minova M23 imaje kubafata 80%. Ariko imirwano yacyari kubera kurumva irarwana abantu babuze ubuhungiro. Irarwana abantu babuze ubuhungiro bafite inzere yo mu mazi. Abantu bazi Kashenda ubwo bamenye ko habakurikira Bwiza TV n'abantu bahakurikira izwi nuko iri Kashenda niho iri. Ariko Minova nubwo barara batavuyemo ninjoro uzko buriya mu gisirikare byinshi bikorwa ninjoro wana kwideplasa ninjoro nibwo basha kwideplasa infiltration uyikora ninjoro nimugoroba hashobora kurara hakozwe ibindi nuko mu gitondo ushobora kuzinduka wumva ngo bayamana. Kubera ko Metuwa rero ngo iri yo ubundi Minova ni centre. Ntago Minova ruvuga ngo ni ikintu kinini cyane. Minova ni centre. Ni centre commercial. None ikintu gitangaje Olivier hano hantu kiri no kuntangaza. FARDC iri kurwana ihagaze ku Kivu. None se nta mato yaza kubacyura. Ushaka kubyibaza. Ihagaze ku Kivu. Nijoro barimo bataka. Bya mu kigano twakwaye na Kofi twatuma tuvuga barimo bataka basaba ngo abohereza amato bahunge baze mu gihugu. Sibyo? Kandi nta muyobozi wa gisirikare wakorera iryo kosa. Kukohereza ubwato. Uburyo bwo guhungisha abasirikare. Mugomba kurwana mpaka. Mugomba kurwana aduhimuka musubiza inyuma. Yaba we. Ko tipe baragowe neza. No se ahantu wari wumva ngo umuyobozi yafashije ingabo guhunga. None se ro tactique ikora gute? Ni order. Ariko order iriya no kwa advancing. Ubwo bivuze ngo nta bwato bagomba kubona. Nta bwato keretse birwanyo bagashugurika nk'ubwa hariya cyangwa ubuvuye nko muri cyangwa bagakodesha. Bakakotishyira amafaranga hari hasi bagahamagara umuntu ufite ubwato akabaza akabatwara. Cyangwa se bagafata ubuvuye muri Sud Kivu bakagenda bakabushimuta bukabazamura. Bakubwira ko ngo M23 ifite centre ya Minova neza mbese ngo bavuga ko iby'imirwano nyine bari kumbwa ati iby'imirwano nzi ko bizi. Biri kumbwa ati nyine ubwo ari kusobanura imboneti kandi iby'imirwano bizi ko bimeze gutya na gutya. Ati ifite centre neza ifite Minova neza ku buryo kandi ko bimeze. Niko bimeze n'abantu ko tugiye gukora ikiganiro mu kanya gashize nimo ubona ko barimo ari kuri 80% ubari 100% Minova. Oya M23 bavuga ko irimo ariko sigira no kucyamba. Already la controlera Minova yose. Ni iki? Iyo ni inkuba. Urumva baravuga ko M23 already la controlera Minova. Ariko FARDC iriki iri kuri Kashenda nako iri ku Kivu. Noneho M23 kabiki Kashenda. Ubwo abantu bahazi bo baraza kudokomenta uko ngo ku cyambu kandi imirwano irakomeje. Amato atsukira. Ni FARDC iriyo. Bababwira ko rero uretse jewe banze nibarize imboni yanjye Olivier. Banze turebe. Babwira ko babwira ko guverinoma ya Kongo yategetse ko hatagira umunyamakuru utangaza amakuru. Nibyo niko bimeze. Ubu nta munyamakuru bavuga ko
turafashe bino bice yagize gute byandi abantu babivuze ngo turebe ngo Micombe keretse nabonye uri kwizirikaho ibisasu ni Kabumba. Kabumba ariko banza avuga ati ni hani narahiye oya Kabumba ari kuvuga ati hagiye gufatwa tu reka ngaragare nk'umuntu w'umushurunesi w'umunyamwuga. Micombe ariko yabivuze nawe yavuze ko Goma rwose iri hafi gufatwa nawe yarabivuze. Micombe uri ngo babaga hafi yavugaga yuko ngo M23 niza ari uzayakira mbere y'abandi niko babwiraga. Ariko nibyo umunyamakuru se ko nta yindi naba muri environment umunyamakuru nta hantu yaje ubu umunyamakuru deje ubu ngubu abanyamakuru bo muri mujyi wa Goma bari ku Gakanu ubu kuvuga ngo ukavuga ngo M23 ngo yafashe yamaze screening centre ya Bweramana bigenda baravuga ngo bari kubinyuza mu bintu by'inza ngo haravuga imirwano ikomeye mu gihe bivugwa yuko M23 ku munsi w'ejo yigaruriye ahanaha. Uyu munsi ubwo tugeze tuvuga n'ubungubu imirwano M23 kabagerageje kwinjira muri Minova ariko imirwano iremereye kabiriyo akarego mu déplacement massif de la population qui se dirige vers la ville de Goma. Akurumba kuntu babeshya ubwo abasirikare barimo barapfa bari ku mupaka uzi ko bahava bati haravugwa ingabo rero zirimo zitsindwa nka gutya kwibeshya bakora mistake zirakurasa rwose kuvuga ngo urajya kuzegera niyo mpamvu M23 bigaragara ko ishobora kubiri hanga Kashenda ikabareka bakakugiva ariko bivuze ko ku Kivu naho bigoye kurokoka. None se tubyihorere M23 nigo ibarekera ku Kivu ntago yabareka ndabona itabareka gusa wowe wari hawo bayi mu kamanda bareka ntiri bure kubakoramo cyangwa ikabashyira hagati kavuga ati amaboko hejuru cyane shoko bwa ati amaboko hejuru so kubakanda se nyine ukabareka ukabazengura bakabwirwa bakaburara bahonze ariko nakubujye nabwo nuko mu gisirikare nta keretse bohereje umusada w'abasirikare waza kubafasha kurwana bohereje umusada uza kubafasha kurwana ko simbona ngiye mu mbone zanjye simbonamo abantu baza bavuga ngo baraturuka hariya bari kurwana bari ku rugamba bagomba kurwana nuko ngo nuko advancing bakigiza ntuzi inyuma keretse yatanze umuntu uza kuko no gusubira inyuma komanda niwe ubabwira ngo musubire inyuma ariko amabwiriza ahari nuko agomba kwigiza M23 kure barayigeze inyuma bayisubiza inyuma cyangwa bahari kandi Olivier aravugwa ingabo z'u Burundi ingabo z'urundi zagoswe zagotewe he niho naramenya ariko abarundi rero bagoswe bazamuriye itambaro cy'ubumweru ukuntu bimeze rero bavuga ko ngo FARDC banyuma bahagaze ku Kivu hanyuma centre ya Minova M23 ifite neza mbese ngo imirwano nyine bigoromba yambwira ati nawe iby'imirwano ndabizi uko bimeze imboni yacu mu rugamba hayiri bavuga ko inyeshyamba z'u Burundi inyeshyamba nizo ziba inyeshyamba none siko zikubitwa kurenza inyeshyamba ziye zikubitwa inyeshyamba ubundi leta igomba gutsinda inyeshyamba oya bavuga ko hari inyeshyamba zitemere gutsindwa na ntuzi nk'inyeshyamba ziba ari iz'igihugu ari abaturage iyi ntago M23 inyeshyamba bari gukora icyo bita guerre civile. Bavuga ko rero ingabo z'u Burundi Wazalendo na FARDC ngo abanyuma nibo bari kurasa muri Minova abandi bagiye yego bakabwira ko rero ngo Minova hakirimo abaturage imirambo ya FARDC iracyaraho bita Gashenda mu Kikuyu yabaguyemo abahungu bose yani hatari kabisa bavuga kandi ahangaha muri centre ya Minova ngo nta buhungiro bafite na buke usibye kwambuka ijwi no kuza Goma ni nako abaturage babanje kugenda mu gitondo abaturage bigendeye imbere ahubwo nyir'ubwato yese azamura igiciro bavuga ko barabufata ku ngufu kuko umusirikare ngo nkajya kumuzana ngo ni abaturage ku baturage birumvikana bavuga ko ngo nta butabazi FARDC yashobora kohereza ku Kivu ubu niko bimeze nta bwato buri kuri Port Minova none FARDC bweje babutwika yego none abo ngabo rero bagiye kurwana ubishobora kubushyira mu bwato bagashya barijora uzi ko garajya mu Kivu yoge oya cyangwa ari kugenda ni kure meki amanika amaboko rwose ni nko kuvuga ngo umuntu aza ashobora guturuka Nyabugogo yo bakazagera Igikondo
cyangwa agatunguka mu giporoso yoga. n'ubu ngubu ngo mu turere cyorezo isasu Olivier ubumve ko nabo bagabo bafite ibibazo muri santere ya Minova uko urana ko ari inyuma yacu mu kanya n'ibyo numvise bivugirayo nuko hari ubwato butunyiza inyuma uri guhenda ariko urabona ko n'undi ni hano. urumva rero ikindi gihari aba basirikare ngo nibyo ni ukuri bagoswe. amakuru mfite nuko abasirikare bagoswe b'abarundi bagoswe ariko muri iyi ntambara hari abantu babiri bashobora kuzandika ibitabo. ni bande? FDLR n'abarundi. Bazabyandika gute se? Bazarokoka. Yego. Bazandika ibitabo surtout abarundi na FDLR kuko aba baza rero hari igihe mu Ventura y'ibifata nk'abantu badahari rwose batabaho. Bono yari ukuntu birengagiza. Ariko igeze ku barundi cyangwa FDLR iko bititanzitse. Ubundi ihana cyane abarundi. Bari guhanwa kandi abarundi baraziranda ndayishimiye. Amagambo yavuga kuri Ventura uburyo avuga yihenuraho abarundi nibo bazira. Banavuze ngira ngo bisimura byuka turi bunaga navuze ko barundi babahemukiye perezida Ndayishimiye baganiraga nawe banzu bari bafitanye inzigo na M23 banzu bari harya buriya nta sio bagambaniye M23 abantu bize ko ari muri EAC nta muntu wagerayo bagashiduka biraye sio haguye Colonel Zahirwa yego kuri gicwa. So bavuga rero ko ngo ubu ngubu inkomereza FARDC n'abapfu bose hamwe baryamye hariya nyine hano kuri Kashenda bagera kuri 342 aba FARDC muri Minova. Uvuga ngo abamaze guhura n'ibibazo bagera kuri 342 hanyuma babwira ko ubu ngubu M23 ibura kilometero 2 gusa zonyine igahita ikata umuhanda wa Karungu Minova. Ibirometero 2 bivuze ko mu mirwano ikomeje kuba abantu bashobora kuza kwisanga ejo babyuka basanga M23 amaze gufunga kilometero simetero igihumbi. Ibirometero 2 ni kilometero igihumbi. Ni hese ni hari hakurya. Hari hakurya. Urumva ko abahungu batafite ibibazo bikomeye kandi uko amasaha ari kugera M23 irarara birangije. Nayo irashaka kohereza akazi gukata umuhanda birabivuze ko irabijyanye muri iki zino ngabo muri Dairema kuzishyira muri Dairema birabivuze ko wa muhanda w'igitaka uzamuka urafunze. Uzamuka hehe? Uva Minova uzamuka ushobora kujya muri Goma urafunze. Ubwo no kuvuga wakuwemo kera umuhanda uzamuka muri Goma nta nzira yaba kumanuka yaba kuzamuka harafunze. Inzira isigaye ni ukujya mu ntabwo bishoboka. Urabizi nawe ko bafashe shasha bafata shasha rero muri shasha nuvuga ngo Ventura yari yamaze gukatinga umuhanda wa Minova Sake Minova bivuze ngo nta nzira nimwe irimo. Noneho nacyagiye kiri mwamajya yo gutembera yanyuze mu bwato muri Minova yanyuze ku cyambu cya Kituku anyura mu bwato aza muri Minova ariko akenshi bakoresha nzuru Minova rero itazamuka ruguru muri santere ya Bweramana. Rero kubungubu noneho Bweramana ntago igize gute ntago FARDC igihari bivuze ko Bweramana ubungubu igihari nuko M23 iri kugira gute iri gushakamo za wazarendo zihishemo niho ikora za operation ikazikuramo. Nabyo mpamvu bibishe ko FARDC ibijugunya ibisasu muri Bweramana. Impamvu bijugunya nuko arizi ko hari wazarendo gize gute M23 iri gusaka bivuze ngo ntago ushobora kubona inzira iva Minova igiye muhanda. Nibyo narindi bavuga mu kiganiro bavuga ngo ntago FARDC ifite inzira usibye mu Kivu ariko nayo kugeza ubu ntiri gushoboka kubera ko FARDC irohereza ubwato bumeze bute. Ntago bishoboka kubera ko Ikivu naho position mu Ventura ntago ubwato bwabasha kuhagera. Ngo bo bari hasi barasaba kurwana nk'abarambo nko muri filime cyangwa se bamanika amaboko. Bitari ibyo niba kurwana badashoboye kurwana nk'ibyo barambo bakora muri filime barahashirira. Niba bamanika amaboko harapurika amategeko mpuzamahanga. So uko nimeze rero bari abarundi ngo bamaze guterwa Minova ubwo bari kumwe n'aba FARDC nabo.
uvuga ngo nta nzira ihari bashobora kunyuramo usibye inzira yo kuza Goma uciye mu Kivu, kandi nabwo ntibyakora nta bwato. Buriya rero ni ugushaka amajerekani ndakurahiye. Abatipe b'Abarundi bagiye guhura n'ibibazo. Bavuga ko ingabo zose ziri Minova, Uburundi bwose niho buraye. Bango bose baraye Minova, bari ku nkoni. Wende FARDC nabanza nkakwepa Abarundi bakajya kwabo. Sibyo ze ntakwepa Abarundi simbe ndi kumwe nabo. Ni hatari Olivier, urabyumva ute rero? Urabyumva ute? Cyangwa vana uniform n'imbunda nkajya mu nzu. Bakagusaka kandi umva yiri bisaka basaka Bweramana. Gusaka nta kibazo wenduka amateko. Biterwa no gusatse mwana. Ashobora gusaka akabona ko nta nicyo umaze. Nta nicyo umaze ku isi. Byose uri muri risk Olivier. Muri Condon and Search nta uri muri risk yo gupfa cyangwa kugenda gukira. Nose no mu bihuru hose bari kugiye kubashakishamo. Karupfa kigabo. Upfa Rwanda. Yewe ndagira ngo tubwire abantu ko rwose ibintu bikomeje kuba ibindi ibi byose rero Olivier, ibi byose biri hano, izo operation ziri gukorwa na M23 ni operation naziganisha kwegera umujyi wa Goma. Senyenge sinyikubwiye naya ntago ari Senyenge ntayo, iyo muri Nord Kivu bavugaga ntago ariyo, kuko iba yariyo ntago M23 bigeze kugera za Karungu, yari kubigarukira Minova. Cy'ingenzi ariko irakomeje, cy'ingenzi nugu ndetse hari n'abavuga ko nibura mu byumweru 2 ishobora kubigeze za Minembwe gutabara ba makanika cyangwa icyumweru kimwe. Noneho bigana icyo ndi kubara kuko nabonye bamerewe nabi Abanyamurenge. Ariko ubu ngubu urabona ko yasenye nahugaga izigera ku Kivu yakozwe. Yewe ni hatari. Uribe ni hatari rero, urumva rero ko Minova ni Karuvari wa mugani w'imboni ati Minova yabaye Karuvari ku ngabo ziriyo. Minova ni ibindi bindi ajya tuye dukora ibigano nkanga bati ariko kuma mudatuje ntago watuzana nkanga uvuga uti inyuma yanjye haturuka umuntu ntago ushobora gutuza, ni ubucungacunga mwa ntago watuza. So rero ngayo ngubuka amakuru hari nayo ngayo avuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'akaga muri Minova. Oya no ngubu hari ibintu tuye kwitega. Aba Barundi bo muri Minova baraza guhangayikana nabo ngabo bari here. Babo filime yabo ejo mu gitondo nibwo turuze kumenya uko byagenze, bayamanitse eske biyemeje kurwana cyangwa biyahuye mu cyaga cya Kivu. Ejo barimo bavuga ati mutwohereze ubwato mbere tugende cyangwa se twitange ku maboko y'umwanzi. Niko barimo bahamagara Igoma. Mutweze ubwato turare tugiye, ariko buri abazi ubwenge bashaka kuba professor ubwato bw'abaturage bashaka. Ariko urumva ko kubera ingabo nyinshi ziri muri Minova nayo urumva ni imberenge. None se urumva barabo Barundi abo Wazarendo abo ba FARDC bose bari aho ngaho ariko abazi ubwenge baracika da. Baciye heza. Baciyana mu bwato n'abaturage. Apolive ahubwo bigaragara ko iyi Minova igiye kugwamo abantu benshi cyane. Si tunagoye ko kuba harimo Abarundi bafitanye inzigo na M23, bafite ibibazo bikomeye cyane, barabayora. Birasaba ko bari buze gushyiramo, kandi Abarundi ntibajya bapfa kuyamanika. Ni byose Abarundi baramanika. Ari byo ngibyo aba yafatiye za Bweramana, aba yafatiye za mu Kibaya, yafashe benshi cyane M23, aba yafatiye mu Bwiza Abarundi baramanika. Waba uri umusirikare ntumanika amaboko ko bapfa cyane. Bapfa cyane kuko aribo barwana, nibo ba advancing bakajya imbere. Minova nta nzira ihari, bavuga ko Karungu niyo yari inzira, kandi nayo kugira ngo bagereho ni ikibazo gikomeye. Iyo biza ko rero ihari bose bagize gute bakaba bacitse. Uro nta buryo buhari bwo gucika, mu gihe abandi ba mbere b'Abarundi bari bageze muri Nyabibwe. Niho bari guhungira bajya Nyabibwe, babandi bavuye mu mirwano ndavuga abavuye mu mirwano hariya bo bageze Nyabibwe, niho bageze abavuye muri Numbi, abavuye mu bice bya ubwo ni igice cya gutya bavuye muri Masisi bose bahungiye Nyabibwe. Amakuru rebye y'ama update nayo ngayo tubabwire ko muri aya makuru uyu munsi haguyemo abakoloneli 2, haguyemo no major wari uri muri mvango FARDC iruzinze, itakaje aba officier superieur 3, ubwo senior officers mu cyongereza 3, abakoloneli 2 na major 1. Ako abakoloneli birwanyeho n'ubwato bo buri aba bahungishije imbere, baruhamye mu bwato, ntabwo kohungisha bafata ibyemezo ko abo bayoboye. Bo baguye mu bwato, akaba rero nabo babandi. Kandi uyu munsi turafashe amateko nyinshi cyane,
tutabashije kubara neza, ariko muri Bweramana hakuye Matekwa kandi urumva n'abantu za Matekwa yabuze magana ngahe, abari hariya n'inkomere bagera muri 340 inkomere n'abapfu. Yego, ubwo bivuze ko harimo abapfu n'inkomere, ubwo nabwo ni imirambo babashije gutwara. Yego, hari indi kinyanyagiye hejuru hirya, ngo niho bari ku Gikuyu cyanuza kuri ku Gikuyu kuri Gashenda, niho bari. Urumva rero ko ibintu byabaye imberenge, rwose. Nukuvuga ngo rero ubwo rero abo turaza kumenya match yabo uko biri burangire, baramanika baragwana, tuzi ko biri burangire, ariko bya byose buri mu masaha y'umugoroba dushobora kubona andi makuru. Amakuru ndayabona, ndacyayegeranya, hari imbone ziri kugenda ziyanyohereza umuntu arabagezaho. Olivier, ngibyo rero ibyo twavugaga n'ibyo ngibyo, hanyuma turebe imirwano irakomeje, abarundi bagotewe muri Minova, hanyuma abandi barundi bamanutse hepfo muri Sud Kivu. Turebe kuri wowe, ubona intambara y'aba barundi bakomeza garuka barwane cyangwa baratashye baragiye? Rega ntabwo umusirikare ari ibyo, nkurikije ibyo abarundi babonye ntabwo bakagombye kuba bakirwana, ariko umusirikare hari icyo bita kumvira no kubahiriza amabwiriza ya gisirikare, kandi yaba muri kondisiyo zari zose n'izo gupfa zirimo. Ni impamvu rero sinakubwira ko wenda abarundi ushobora kuvuga ko bari buze kugira gute, icyemezo kiri hagati yabo, ariko nk'abo ngabo bari hariya hasi nibarwana barashira, abo bari ku kiyaga barahashirira. Ubwo rero kandi iwabo bahaye briefing ko bagomba kurwana. Aha rero uribaza Sadeke, abantu bajya babaza ikikora, mwabyumvise Sadeke ko ariyo yahoze itwara imirambo muri Mubambiro, yahoze itwara imirambo bayijyana mu mujyi wa Goma, ndetse n'inkomere baguye hariya kuri Sadeke. Yo n'ubundi ntabwo nakunze kuyibara, nabaga nzi ko hari izindi misiyo kurwana itazazamo izagereka abantu, ariko yararwanye ariko yumva uko bimeze, yararwanye. Hanyuma bakabwira ko turebe none Olivier muri Mubambiro ndetse na hariya barwaniraga hafi hari FDL za deployinze muri cya gice cya Mubambiro, kandi mvuye turavuga ko yadivanshize already ijya imbere. Iyi mirwano yo muri Sake no kwa advancinga kwa M23 urayibona nk'imirwano ishobora gufunga umujyi wa Goma, ba advancinga bakomeze, cyangwa biraba bya bindi tubone uzi icyo bita riba bakata bagiye gutaha ikintu. Riba rero yinjira muri Goma ni hariya muri umunsi uzumva ngo Sake zira defense kuzikubita bizabone ntabwo zongera kurwana, aho ngaho niho nanzurira, ntabwo bazongera kurwana. Ahubwo rero ikintu najyaga nibaza ngiye nahoze nibaza basanga impamvu y'abantu bidafata Minova ndetse na Bweramana ari uko ishaka kuzahagira inzira, bikaba nk'ibyabaye muri Kigali, abantu bakanyura kuki bakanyura mu Nzove. Nose n'inzira baba bateganyirijwe, ariko barayibashakiye ko batabazamika umuhanda uzamuka ishonje. None se hari konvansiyo yo ko abantu baganira, ariko ahubwo icyo nzi cyo bahawe inzira. None kuki babahitemo iriya niyo banyuzemo, iriya niyo yonyine yarinze gukontorora umuntu wese avaga muri Kigali agenda asohoka, kuko banyujije bazamura ruguru, iyo bazamura Shyorongi bari kuzamuka amashyamba no mu ntoki nawe bakagusanga aho uri, ariko kubanyuza mu muhanda wo hasi nta yandi mahitamo bafite, baranywa cyangwa babyihorera. Ni ukuvuga ngo hano icyo nabara nko muri Goma abonye kubona inkambi ziriya zose ziyeje centre ville. Noneho ikindi gihari ni uko ubona ko iyi mirwano ishobora kuzatuma mu Rwanda ahubwo bagira impunzi nyinshi cyane. Ko nicyo mbona yo risike buriya ku Rwanda. Reka nze ngo urugero, uyu munsi uri kuwa mbere, kuwa kabiri ejo cyangwa kuwa gatatu M23 nigumiza kuko uri gutya, impunzi za mbere zero zatanye kuza. Kwanza uyu munsi hari abashobora kuba ntituzi ko bigene mu gitondo bakabirariye hano, nimba raporo zitangwa z'abaraye mu byumba bakubwira wasanga abakongomani. So umuntu akavuga ati rero birashoboka ko agakora ku manywa muri Kongo, nimugoti sinzi ko biri bwirirwe, reka nirare mu Rwanda. Birashoboka ko tuza kubona tukabona rwose hari impunzi nyinshi z'abakongomani zije mu Rwanda, ukurikije uko ibihe bihagaze, uko M23 sunika abasirikare bari kwigira imbere mu ntuza mu mujyi wa Goma, ni nako kandi nabo impunzi bagira gute bajyana. Ikindi uteze catastrophe ko bazamuka bose baze
kugira ngo icyo kurya kiboneke mu mujyi wa Goma cyaturukaga Minova, niho honyine habasha gusapurayinga. ubu nacyo kigiye kuba ikibazo, naho harifunze. Sud Kivu hoya, ntuza kandi bayihagaraho ntibemera ibivuye mu Rwanda. ubu ni hatari. Nuvuga ngo umujyi wa Goma ugiye kubamo ibibazo bikomeye cyane, kuko uranari ariko byanga byakunda Olivier, iyi mirwano iratuma mu Rwanda haba impunzi. Kandi ntutekereza ko reka ng'urugero rumwe, aba basirikare bari muri Minova nawe Metura bari kura bagatambuka, bahinzira n'urugero bagatambuka, bose baraza bajye mu mujyi wa Goma. Uribaza irema ziri bujye mu mujyi wa Goma, niba abarundi bari harabageze nko mu gihumbi cyangwa n'abandi bari mu FARDC n'abazarendo, bashyire mu gatebo kamwe, uvuga uti baragiye bituye mu mujyi ba. Ariko kuba habamo catastrophe nk'iyo bigabanya none imirwano. Ni hatari. Birwanya imirwano. Uzi ko nta mirwano yaza. Goma izandika mu bitabo pe. Ni amateka ku isi. Rwanda ari bwa mbere haba umujyi ushobora kubamo ibisirikare by'ibihugu bitandukanye bingana gutya. Ibisirikare. Uzi ko hano harimo force. Uko baze buri wazarendo harimo force zingahe? Wazarendo yego ni imitwe ingahe? Harimo harimo ngo bamutayomba, harimo ibyama nka magana, bayimaye abana ari barafata nk'ibyama, bayimaye sabaga ari zinga muri Kongo, fata nk'ibyama wenda nk'ijana, ushyireho ingabo z'u Burundi, ushyireho FARDC, ushyireho FDLR, ushyireho mercenaires, ushyireho SADC, umujyi wa Goma ushyireho na MONUSCO, umujyi wa Goma urimo itakataka kabisa, urimo isoko. So reka dusoze ikiganiro cyacu, ntabwo dutinda cyane, ariko gato imbere ko dusoza FDLR rero yifite igihugu kinari hafi yayo. Bure ndaza kwibaza Omega agiye gutaha mu Rwanda, General Omega gutaha mu Rwanda. Harya poete yarashwe arimo acika agenda hirya, yarasiye mu byaga muri Gatare, ariko arimo agenda oya bari bafite ibigo muri Gatare, na za Rusheberi ndibaza bafite ibigo n'amasizo. FDLR ifite amatware mu hariya muri cyo gice, hamaze n'imyaka myinshi, bafite n'imirima myinshi bageze. Ariko ngewe icyo ndi kubona ubu ngubu, ndi kubona ku giti cyanjye, ndi kubona FDLR itaha mu Rwanda. Birashoboka, reka turekere. Ni nakubona inavaho burundu itazongera kubaho, izasigara yiwe. Reka turekere, yazamaneka amaboko. Reka turekere, ibindi turabikomeza ku munsi w'ejo mu gitondo. Muzacipira ikiganiro cya Isanzure mu gitondo, ikiganiro cya kirimo amakuru yaraye n'andi tutababwiye yose, reporter Sasi na Magero mu gitondo, n'ibitego byose biri buze mu gitondo. Fata mikoro ya gutyo, mu gitondo turaza kubagezaho operation zose ko ziriwe. Ni abarundi barabasha kuva mu menyo ya Ventura, bambuka ikivu baze mu mujyi wa Goma. FARDC se birashkunda, wazarendo birakunda, turaza kureba ise birabe byaramutse gute. Nkubwire ngo iyi ni Bwiza TV, ariko kugira ngo ibashe gukora uruhare n'urwawe, tanga inkunga yawe kuri Bwiza TV tubashe kubona kuri iyo nimero hasi. Ni 0788302082, 0788302082. Inkunga yawe irakenewe kugira ngo tukomeze kugezaho amakuru atandukanye, ariko tukubwira ngo urugamba rukomeje kuba imberenge kuri FARDC, rukomeje kuba imberenge ku ngabo z'u Burundi zabuza amayira ziri muri Minova, abandi bageze Nyabibwe. Bivuze ko iri joro imwe tushaka kuri ifunze umuhanda wa Minova burundu, ku buryo harasigara hari ikibazo cyo kuvuga ngo izi ngabo zirajya he n'imibare. Nuvuga ngo FARDC n'ingabo z'u bagiye kujya mu mibare, FDL yo bararwana cyabaramaneka mu mu gihe kandi mu Kirunga muri Nyiragongo naho bitoroshye. Ventura yabyokirijeho imirwano, ndetse no ku munsi w'ejo hari iyi mirwano igamije ukurikije kubona muri target Ventura n'ugusenya ibigo bya FDL bazagitsimba hejuru mu Kirunga, nyuma yuko nditi bayikuyemo. Ubwo urumva uko bigiye kugenda. Reka tubashimire ngiye na Rimeke Kayiranga naye Olivier Rwamukwaya ndetse na Kofi ku buhanga bw'ibyuma. Ikiri kiganiro ni ku munsi w'ejo. Imana nibarinde. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box.
bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Donde Diemanu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gana iduka Donde Diemanu urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe? Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast? The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 256 77 cyangwa 0722 inshuro 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool.